Haka skining kong kata ka kandru teri ukalaling kot haja pulai kaseng VPP kala pelong ke jalang pat ba hang badan polo haka bari ki hajagot kinong kirshan kilawan sakani ke jalang hakani ke sngi la priang buram yuba Edelbert nongrum mu MLA Blahyar Shukino jong Shillong North constituency the president rangba kaseng uba Aden Embasai Moy uba Edelbert habakren hakani ke jalang ula penchai baleu rajit badrung sakani ke seng sang perthai wadan bom bare pitikna mau pilih apa kini kita gihek keran ngomong kim deh gihek keran gini gihek spa kaba suam makin job dia ada tu barang lagi job keluti selon ya kan lawai job kilongin bagi pateng ke jomini kali kamu jangan pok konstituensi joma 17 North Long konstituensi hakeling job kari haswawan sedang Masalut belengnya konsa badan suba presiden ramba syai'ah ban mapiru subaya syalan ngakwa ban keren balai ngobat skem ke kenam boros kata kali ni gasgi kawala pelai tansiin ya ka jedai ke jonga bat ka kenam ngalak pediaslo apa lagi bat ka seng VPP kata ka pagitip the voice of the people party Kabang apua banong kumong ba me bon baka sur jong pai ba hari ka sur jong play ka party ka sur jong upai ba bagi kular ka jong pi bagi warna ya kata ka true demokrasi hari ka setiak ka jong i kini ditemu yang wan penkelai demokrasi syakat demokrasi saya kata kesensyar, suy, kesensyar, bangdan suy aja di teblem. Min sapoi kam sedil, ada isong kedor di ailat na, ya kawan keren, ada kejanmit, Malaysia ya, ngakua Ahmad Tumpi pai ba, hawasit abasai, kumanglarung, saya kejali jong politics, lembaga jong penyaslo jong lembaga sengkram, naman gadon kata kajing anglu lah tipipor, naman laong kita kinong yalam, but due to all political parties has failed to deliver the promises. Nomor day kadaw, bagi political party gila fail, lakai ka kenam na kamatagi bansa ka. Siya na Islam party, nomor kadaw, ngala bernyam tomet hi papa juma. Haga badang luy, bangarong sa politics, ngaron tangkaway ka jingit. Banle om tan ko bapa ni banle ya ka badai ngako Ahmad Tumpi tang si menit ngan panma ti papa nama kene di gasni ko bangala penkut di hang sedai ban ka khnam bon wala na kami na ka khnam nega sngo balong ye kipai ba no kersan joka 17 North Long constituency ba dia piru baro bangas mau serong pat ngas mau scam mangayo ban rano ni ta kendong rim ban beteng ha ji syakri ke jonga ha ko bedai hapo ka jelam jong u rangba nang elam ba arden mila basai mo ibala juyeng ibala juya sa na ko ta bitaw ba babun ba kimat jong gajay pendriyo hari kapur nakuha ta manong ipupa ibalik no haswa jonga sa sila partai ngalabarngam ting Hakapor, kapangarong sa politics. Panohi ladamapi, papa. May jumay doon ni. Mayroon inaktif man ta. Sa pamap may nga. Ba't hampang papa. Kalit no sa slajong. Soy pagkapatay. Papa. Ngamtip. Yaki ko pangalit kipor. Ngabarngam yipi. Ban maong nadapimi. Ban kersan. Yaw taon nong ilam. Hubong bakam nong ilam at kipor. Ni mayen leda pin kersan pariu subasyong mayen namar kay ko mapis bakla ngamkuak bangar ng bakla ngamkuak pati kun kiti pateng jongar kin bakla papa nangay pimap ya kin bakla joma ngalong innocent hakan ni jingrong ke jongar sa politics ngala sya elang bakla bangamkuak ban sya elang bakla bangamkuak rupanya elang bakla dengan bat scam ya kegentin ko pipi ong inga bekuak ban rong sa politics wat le tagi baba rile ya ko badai Polisi pun pergi baru.